السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن أنا أبين لكم من كتاب الله جل وعلا، فإذا كلكم استمعوا وأنصتوا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Азыр сиздерге Улуу Аллах Тааланын китебинен баян айтып берем. Ошондуктан кулак төшөп угуңуздар. Бардыңар бейиштен түшкүлө дедик. Эми силерге мен тараптан туура жол келгенде, ким мени туура жолмо ээрчисе, анда алар коркунуч жана кайгы капага батышпайт. ورب جل وعلا يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Ал эми имандууларга Роббисин эстет. Чынында эскертүү имандууларга пайда берет. أما الذين ابتعدوا عن المساجد وابتعدوا عن كتاب الله عز وجل فوالله إنهم يشعرون بضيقة عظيمة، لأن الله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Аллахтын китебинен жана мечиттен алыстагандар көөдөнүндө өтө чоң тардыкты сезип жатышат. Бул тууралуу Аллах Таала мындай дейт: Ал эми ким мени зикиримден, китебимден жүз бурса, анда ага тар жана оор жашоо бар. Аны кыямат күнү сокур абалда тирилтебиз. Ал айтты: О Роббим, эмнеге мени сокур абалда тирилттиң? Мен дүйнөдө көзү соо адам элем го. Аллах айтты: Дал ушул сыяктуу сага дүйнөдө биздин аяттар келгенде аларды унутуп калгансың. Дал ушул сыяктуу бүгүн сен да унутуласың. الله عز وجل يقول في القرآن: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Мени эстегиле, мен да силерди эстейм. Мага шүгүр кылгыла, неаматтарымды жокко чыгарбагыла. الله عز وجل يقول في سورة الأحزاب ينادي عن أهل الإيمان، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. О иман келтирген адамдар, Аллахты өтө көп эстегиле, эртелик кеч алга тасбих айткыла.